Ev lêkolîna serokatiyê gelek tek bir. Peymana bi dizî tin e. Ev diku dolabin pîlangirîne. Ev pîlansaziyên caduyane ye. Annaha temam bûye vekolîn bûye sedemasî û heft doznameyan û ji derdorê Trump 5 kes suçdarî qebûl kirine. Lêkolerê taybet Robert Mueller raport şandiye wezîrê dadê William Barr'a. Ew ê bar biryarê bide ku ka çi xasî raportê bo Kongres û gelê Amerîkayê eşkere bike. It's imperative for Mr. Barr. وەزیر بار مەجبورە کو تەواهی راپۆرتێ و بەڵگەیەن بنگەهی و پەیداکردنên vekkolînê pêşkêşgel û kongresê bike. نفکره که هونه بکاربن به راپورتی و شارتی بهلن. اشکرا به راپورتی اساسیه. Di kurteya encama vekolînê da dozgerê taybet Robert Mueller iddianameyê nû amade nekiriye û tu kesin ku nêzîka Trump bi suçdariyên hilweşandina hilbijartina serokatiya 2016 tawanbar nekiriye. Heta vê rojê delîlek tune niye ke corek rêkxistinê, havkarî û hîleyên di navbera kampeyna Trump û Rûsyayê bo meytîkirina hilbijartina nîşan bide. Di daxuyaniyekî da Senatörê Komarî Lindsey Graham li ser raporta Mueller hûsa got. Di çerçeva kanûnan de zelaliya herî pir pêwîst e. Wan bawer nakin ku ev vê raporta Mueller bi encamekê wisa bi dawî bibe. Ew li benda tawankirina Trump bûn. Demokrat dibêjin ku bo diyarkirina bêgunehbaraniya Trump gelek zû ye. کام ببینین راپورت چت بیشه. هکه کماری گلک باورن که اف راپورت ترامپ و حوالنوی پاک بکه دوی که او تواهی راپورت او دلیلین بنگهی بو گل و کنگرس آشکرا بکن. Adam Schiff hûsa berdevam kir. Heke wezareta dadwerî nikaribe serokekî li ser kar gunehbar bike, Kongres mecbûr e ku ji Trump hesaban bipirse. We have to see, I guess, what's in the report, but those are the پیوسته کو ام ناواروکا راپورت ببینن دو احتمالین راستی هنه دبا کو گلک تشت هبن و مولر نکاری بوید تشتکی بکه آنکو پرکین تشت هبون اف داویا دسپیکیه اف روژه کو ام همون لبنده سکنی بون لیج آلیه کی دیجی روژه کی گلک غمگینه جبر کو دبا ام درباره راپورتا مولر دا بمهان نکاربن تو آگهداری بگیرن. Rusya iddiayên sermaytekirina hilbijartinên Amerîkayê red dike. Lê qanûnderên her du partiyên Amerîkayê jî baweriya xwe bi van daxuyaniyan nayînin.